Воу! Давай, я сейчас возьму его на свет. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Чтобы мы его сейчас... Seorang tentara Ukraina di dalam parit terluka usai digempur serangan Rusia. Rekannya yang lain membalas tembakan pasukan Rusia dan terlibat kontak tembak. Korban segera dikeluarkan dalam parit, namun tentara Ukraina tampak kebingungan mengevakuasi rekannya yang terluka. Pasalnya, stok obat-obatan disebut habis. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 1 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tidak ada kontak yang dapat digunakan Ukraina untuk mengevakuasi rekannya. Diketahui, perang Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-860 pada Selasa 2 Juli 2024. Usai kehilangan banyak tentaranya, Ukraina kemungkinan akan menggunakan narapidana untuk membantu mengatasi kekurangan pasukan di medan perang. Идем, блядь. Ебать, нога нахуй. Ена, терпи. Андрюх, давай туда, да. Мужики, один смотрит 6, один 6 смотрит. Давайте. Мужики, 1-6 контролят. І голову підтримуй. Бо зараз буде опускати вниз. Пашка. Терпи, Пашка, терпи. Терпи, братишка. Давай. Обережно. Андрюха. Ебать, чей ствол забыл, походу. Ёбан. Нормально. Та це я, ствол чисто. Я чую. Мужички, не суетимся, все под контролем. Думайте за Пашу. Чекайте, я не стягнули там. Да. Ні, стянули, хуйово. Візьми, Зараз, я просто не бачив. Вона під ним, вот вона. Готові? Раз, два, три. Давай так, в портал. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.